2568 mg po kilogramu, što je 5 puta veća od dozvoljene vrednosti za odlaganje na komunalnu deponiju. Znači, to je dokaz jedan, da sam priložit ću dalje. U vašoj studiji je nezakonito da se praškaste materije koje sadrže azbest i druge opasne materije pomještene sa krećom ubacuju u peci cementara, kao što su ovce navedeni u vašoj studiji, ade u Popovcu i Lafažu ili odlažu na komunalne deponije. Na strani 33 studije je u zadnjem pasusu navedeno sljedeće. Nakon tretmana inertizovani otpad, solidifikat, se predaje energetskim postrojenjima ili se odlaže na deponiju komunalnog otpada. U prilogu studije je dat ugovor o zbrinjavanju solidifikata od mešanog otpada zaključen između Univik Beograda i Ekorek iz Popovca kod Parađe. Navedeni ugovor je definira da je pod uslovima zbrinjavanja solidifikata podrazumijeva prevoz solidifikata, privremeno uskladište solidifikata, kooperacioniranje solidifikata itd. Dokaz ovoj tvrdnji, ovoj primjedbi, u studiju je priloženo uverenje o utvrđivanju karaktera otpada, koje je 13.10. izdala firma MOL. Znači, pošto nije inertan ovaj otpad, ne može da se to nezakonite to odlaganje. To je isto dokaz broj 2. Kao celokupno ne vidi se na osnovu vašeg rada ili vaše studije efikasnost, efekti solidifikacije. U studiju je nabrojeno preko 100 različitih opasnih otpadaka na strani 43-44, a ni za jednu nije data karakterizacija, a postoje indicije da je postupak solidifikacije predviđen za vaše više rizičnih smeša različitih vrsta tečnih, čvrstih, opasnih industrijskih otpada. A pre tretmana se nije izvršila karakterizacija navedenih smeša, čime je onemogućeno da se utvrdi u kojoj mjeri je sam proces razvlaživanja, za koju znamo da nije dozvoljen, doprineo smanjenju koncentracije opasnih sastojaka. A u kojoj mjeri je to rezultat postupka. Time je bez ulaznih parametara onemogućen uved u materijalne i energetske bilanse tehnološkog postupka, a nema ni osnovanih informacija za utvrđivanje efikasnosti postupka ni za jedan opasnih sastojak ili smešu. Znači, to je na studiju. Znači, vi ćete dobiti, ja tražim da se odgovori na sva ova izrašenja, da to bude napismeno, tražimo, znači, recimo. Ja predlažem da se studija o procjeni utjecaja na životnu sredinu, za reciklažu industrijskog otpada, odbije i iz sljedećih razloga. Nije rešen problem opasnog otpada i nastalog praškastog krećnog otpada posle tretmana sa krećom, koji kao takav zauzima za oko 33% veću zapremninu od polazne količine opasnog otpada, a tako ne ispunjava uslov da se odloži na komunalne deponije. Niti sme da se koristi za proizvodnju građevinskih materijala i u proizvodnju cementa, a pogotovo ne za nasipanje puteva koji su naveli u vašoj studiji, što je navedeno u studiji. Pod 2, iz tog zaključku, idete napomenuti, znači sve ovo je iznosim iz ovog. U studiji nije uzeto u obzir da se mlevenin opasno azbestnog cementnog materijala dobija isto tako opasan drugi azbestni otpad, koji također ne može da se reciklira, jer kao što je autor studije priznao, azbestni otpad je ne da se reciklira. Znači, on ne može da se reciklira. I on se može samo odložiti na odobrenu deponiju, koja se do sada za azbestni otpad u Srbiji ne postoji. Nadamo se da će ubrzo odrediti adekvatnu deponiju u Srbiji daleko od naseljenog mjesta, što bi bilo najpovoljnije. Jer drugog rješenja nema. Zbog toga je potpuno neracionalno bacanje energije za mlevenje azbestnog cementnog otpada, koji je predviđen uglavnom u vašoj studiji ili u vašem izvođenju, koji je opasan samo u slučaju kada je opasan azbestni otpad.
da bi se proizveo sličan azbestni proizvod koji je također opasan kada je suh. Mnogo je bezbednije i jednostavnije da se navedeni azbestni otpad ne melje, već da se odmah uskladišti u nekoj vlažnoj sredini, najbolje u nekom praznom rudniku. Pod 3. Mešanje mlevenog azbesta sa drugim materijalom samo se povećava zaplemljena azbestnog otpada, pošto je i azbest i najmanjoj čestici kancerogen i ne može da se reciklira i da razlaži. Po 4. Mešanje različitih opasnih otpadaka nije rješenje. Naprotiv, sve europske preporuke idu u prilog razdvajanja otpada, jer suprotno to je samo kamuflaža i sprka koju investitor namjerno radi kako bi sakrio činjenicu da je predloženi postupak obično razblaživanja, a ne uništavanja opasnog otpada. Jer je očigledno da se zapremljena poslu tretmana opasnog otpada ne smanjuje, već povećava. Primjera radi, vi ovdje možete da pomešate 100 kg cijelitnog otpada, 10.000 kg kreća, 20.000 g azbesta, azbestne i druge prašine, a kao rezultat ćete imati mnogo manju koncentraciju od početne, ali se povećava količina azbestnog otpada. Znači, da li vi imate 1 kg ili 1 mikrogram azbesta, to je azbestni otpad. Pod 5. Mešanje azbestne prašine sa ostalim otpadom, sam azbest se ne uništava, a zapremljena azbestnog otpada se više struko uvećava. Da bi se azbestna vlakna istopila, potrebna je veoma visoka temperatura koje ni cementara u Srbiji ne mogu da pruže, a azbestni otpad se u studiji predviđenim mešanjem samo povećava, a time se uništavaju otežava, a troškovi uništavanja kancerogenog azbestnog otpada se povećavaju. Pod 6. Takozvanom mix solidifikacijom zavoljenih materijala sa krećom nisu dobijeni rezultati koji zadovoljavaju postojeće zakonske propise. Zbog čega bi bilo mnogo ekonomičnije i ekološki ispravnije da se ovakve materijali šalju na spaljivanje u ovlašćene spalionice ili cementare pre dodavanja kreća, nego posle, jer je uslov za spaljivanje je kalorična vrednost, a ona se smanjuje sa dodavanjem kreća i drugih nesagorivih materijala. Pod 7. Za sanaciju i rekultivaciju zavodenog zemljišta solidifikacija je štetan postupak koji ne spašava zemljište, već od zavoljenog zemljišta stvara otpad koji zbog velike količine dodatnog kreća i drugih aditiva mora da se dislocira na neku deponiju kao otpad koji nije inertan. Pod 8. Za ostale u studiji nabrojani opasan otpad nije opisan nijedan tehnički postupak prerade. Niti je opisana neophodna oprema kojom će tu preradu odraditi, već se sve to prikriva nekakvom pričom o namješavanju sa mešanom. Postoje nove druga alternativna rješenja koje su mnogo bolja za pojedine vrste opasnih otpadaka, ali se u poglavlju o alternativama nijedna ne pominje, iako je to zakonska obaveza bila investitora da u studiju to navede u dokazivanju najbolje metode. Pod 9. Krećni otpad koji je u svijetu i krećni postupak koji je u svijetu iz gore navedenih razloga odavno napušten u korist cementa. Ovdje se u studiji prezentuje kao univerzalno rješenje za sve vrste opasnih otpadaka. Da je to stvarno istina, u svijetu ne bi bilo više problema sa opasnim otpadom. Nažalost, situacija je mnogo komplikovanija, jer za svaki opasan otpad postoje bolje i lošije metode, pa čak postoje različite metode solidifikacije, od kojih je ova sa krećom najbolja. Pod 10. Solidifikacija otpada sa teškim metalima je još uvek u primjeni sa tendencijom opadanja. Jer se i tu razvile sve osjetljivije metode za izdvajanje i ponovo korištenje teških metala, koji su veoma skupi, kao platin, hrom, nikal
paladijum, što je očigledno u prednosti u odnosu na skladištenje solidifikata sa teškim metalima. 11. Na osnovu lokacije koje su sada uzeli u obzir, koja je po starom zakonu bila nemoguće graditi na 350 metara od naseljenog mjesta, lokacija ništa nije povoljnija od prethodne lokacije na koje ste odstupili, koja je bila u neposrednjoj blizini gradskog izvorišta, a vozili se morali da prolaze kroz naselje. I sada je lokacija na 350 metara od naseljenog mjesta Kovačica okružena određenim poljoprivrednim zemljištem, prehrambenom industrijom, šećerana je u blizini na 800 metara, jedinica Kovačica, sportsko-rekreativni centar je na 600 metara i vikend područjem, a preblizu je i obale reke Nadar na 100 metara, 109 metara. Ekološkom koridoru regiona u čijoj blizini nikakvo skladištenje nije dozvoljeno, a ni izvorište nije daleko, imajući i vid podzemne vode koje graviraju prema izvorištu zbog efekta eksploatacije. Pristupne saobraćajnice iz pravca Zrenjanina, Novog Sada pa i Beograd i dalje prolaze kroz Kovačicu. Uglavnom, znači onih 30 km ili 50 km je neopravdan, pošto u Beogradu Rakovica je 60 km, vi u Kovačici nemate nikakvog otpada koji bi trebali se reciklirati, osim ono što ste vi pominjali Kovačicu, ali ja mislim da niste vi tu u dogovoru sa šećeranom, niste ni prezentuju nikakvog ugovora. Pod 12. Zavod za zaštitu prirode odredio uslove za izradu urbanističkog projekta i za određene studije. Na prostoru nadela lokalno ekološko koridor kao i u zoni utjecaja na priobalne ekosisteme nije dozvoljeno trajno ili privremeno odlaganje otpadnih materija. Znači to je Zavod za zaštitu prirode Srbije odredio. Ne znam kako ste to previdjeli, ali imate to u vašoj dokumentaciji. Nema veze, nadal je tamo ispod nosa 86 km kao ekološki koridor zaštićen. Kao pod 13, ambicije Junilicka da se bavi komunalnim otpadom su u sukobu sa principima regionalizacije i ekonomičnosti u rješavanju problema komunalnog otpada. Naime, opština Kovačica na osnovu usvojene strategije gradite regionalnu deponiju u Zrenjaninu, koja će svoj izvor prihoda od sekundarnih sirovina koristiti za smanjenje visine nadoknade za preuzimanje komunalnog smeća. I to u zajedničkim aktivnostima sa firmom koja ima dugoročni ekskluzivni ugovor na 20 godina sa opštinom i trenutno obavlja sve poslove sakupljanja i prevoza otpada u opštini Kovačica. Ukoliko bi se sekundarne sirovine prepustili Junilicku, firma koja obavlja sve ove poslove sakupljanja i prevoza otpada i regionalne deponije i ostali bez zarade, a u tom slučaju bi sve što Junilik zaradi od sekundara platili građani Kovačica. Jer regionalna deponija i izvođač komunalne djelatnosti opštine mora da naplate svoje usluge. Po 14. Kao poreklo otpada koji bi poslušao na tretman u neposrednoj blizini lokacije navedene fabrike nije navedena ni jedan veći generator otpada, jer takav ne postoji u opštini Kovačica. Pa se postavlja pitanje zašto baš u Kovačici, kad se sav otpad dovozi iz Kragujevca, gde Rakovi se bliže, iz Beograda, Kostovca, Smedereva i Kruševca. Znači, to je, studija je tu promašila nešto. Zar nije bilo ekonomičnije da se ovako grane u neposrednoj blizini navedenih? Znači, da se proširiti tamo što stižete, pošto tamo ima dosta prostora i imate više ostaja.